大家平安，要加拜读出kajam naman nama kacina na sulibat. Saka tu chua kajam naman na urja supui na kai nuat sama se mazai tua kaje sawana na kai. Mazai tua lima suratan ni mazai tua ita karam pajudu sapuru katu tirwa karam. 箴言5章1节到23节。Pisung na kuwalak sa pajangaru aku puvarungan. Kisah saringai akiranda a na penaporingaw aku kai. No may tazwa mana uri kemelangsung tuki suna kemoda no kipapauringaw a kipusensengan. Pai ki makelang asu cawan a kemasitwa su si a iwan a lilet noa sked a babayan noa ari-ari parme ketu maru alu anga noa tainang a pasa alem no sanguten timadu namaya toa abura noa ulim a pasa suraped lakwa no semaribatanga anu reban ki ami nanga urisu ki paura katwa su si serapai uri katsuin su ni maju a pasa toa urisu si pacai a pakazwazwanan a jaran ni maju uri si pasa serem. Ini ka di maraja-rajaran di maju tua sisa tua nasi ya jaran. Maka zwa itua nakuya jaran. Lakwa ini ka kemelakelang di maju. La marka kuwalak kisah saringau tuaku kai maya sa demaudau. Kisah sajau tua nama tu cua babayan. Kumali ya paling ni maju maya uta diadet. No ini kasu nama itanzwa. Asu kinama paalayan urisu sipavai tua ari-ari. Saka kai cenceng sun a mima atsubungan uri masai sun itua lima noa dalam nakuyana cau-cau. Ui yang ata azwa ini kasu kindangan na cau-cau uri mangce za mabtua su kini tuayan au azwa su kina rulayan asu pinakaizwa a penolat uri namasan na zumanga saka no timadu jalung anga tua uri su sibaikan ikatsawan ini kasu na uri puta teketekan a daleng a pinisuran katwa a binitulan nuasu kina cawa-cawan kemala magigilang angata uri maparata lengan suna ibu aku azwa ini kakena na pasucaringa tua toro. Aku azwa ini kakena pukawi ya turuan noa zoma tuaku pasari sariu. Ini kakena na kiranda tua kai noa sisi. Ini kakena semam pajangar tua turu nia maju. Pai kirimua kena sam paterangan api katuruan tua sau-sau ayam. Kipa uri danu tuasu skel a babayan. Itau wasu warung a kilibak kay maju. Neka ngata nuri su kamangwaan tuasu wala ka rema sa saban. Asuka alakan nu maatsanga manauri malinta nusun. Ini ka ari-ari auri maling. Ini ka ari-ari auri alingan. Manasika
pakatizau tua su skel babayan sasu pakiaruti tua su reban ti maju tengrayan pinadariman ni maju maro benang anga ana papu puzangaran danusun samiringan noa kinababayan ni maju urisu sika su rulayan azwa tengrayan ni maju danusun tisuna kuwalak akusuna magargar tua babayan na zuma aku mabeli dasu warung tua skela babayan noa ari-ari sikudan penulat noa sau-sau sipa lererengin noa marerai pinakazwanan noa sau-sau penulat ini san rakecan pinasunan ni maju pasariu noa nakuya sau-sau namaya tua tidingai sa tidingai ti maju tua pasariu ni maju pai masai ti maju masan ini ka maka jajas te maju ki maju azwa nguruan ki azad mabana sini pasa urip ni maju aichu kaino semas satu suaka jaman asini pupatarban janutim别乐其生悲呀。箴言第5章将智慧的焦点集中于性爱，作者提出劝告，应当小心面对性爱，与另一半要互相忠诚以待，彼此相爱。作者直言，别人妻子的嘴唇也像蜂蜜一样甜，她的亲吻像橄榄油一样柔滑。但是欢乐以后所留给你的只是悲哀，只有痛苦。与婚姻外的对象发生性爱，虽然令人感到新鲜、刺激，可是一时欢愉之后所留下的却只是悲哀与痛苦，因为人们将因此失去荣誉、财富、尊重，陷入长时间的懊悔，甚至沦入灭亡。事实上，性爱是人们长久以来所在意和好奇的议题，却往往缺乏正确、适当的引导去好好探索。上述研究报告提醒了我们，人们是何等渴望稳定又亲密的关系，却常常不知道该如何得到。基督徒理应对爱有更深刻和正确的了解，因为基督信仰追求的目标之一，正是人与人之间、人与上帝之间有美好合一的关系。所以教会或许可透过公开谈论此议题，试着了解当今这些现象背后的深层渴望，而非只以未道之之加以批判和禁止。此外，教会需要整理出有哪些可介入协助的管道，并厘清基督信仰所谈的爱。透过了解人们的需求及厘清问题，教会就有机会知道如何协助人们建立、发展、恢复稳定亲密关系的意愿和能力。Sinaya tu soal kajaman-jaman apa ring au tanuti nama pulat。Satu soal sini pagi ni menemukan有哪些方式能真正满足人对稳定情感及关系的渴望。Sinaya tu soal kajaman-jaman latinana kemalu akinum tu soal sini pagi ni menemukan nama pulat。Saka kai nuri。主上帝，求你帮助我了解对亲密关系的渴望，并知道如何正确满足渴望，使我不致走偏而落入悲伤痛苦。Mas, tiang akan tiansum, lasu pusara jinakan, lakanana kemelang, ataupun ingau tua mana, maka tingrayan, tua nya salingan, saka nama kemen nama sidua tua na penauridan, ana papan mama mau
tuannya si pasunan, tuannya pakai tizuan. Leka menana sesat saja, apakah zua tuannya kuya-kuya, hanya si cebungan, tuannya si serapayanga, ayakan naki ong. Amarba pata sungadam di Yesus Kristo. Amin. Mali-mali tu soal kajaman-daman na makayacina na sumupu kilaroy to kay no at samad na pulingalingawatin na kamalangatin to turo no at samad na china na maumalanga at si pasunan to na matutso at pinatsasapil to at sarasara titayaw la china na kamalang kilibag to mana ta skill ayakana papupisur januci nama polan latina na mangwa tu soka zaman-zaman tu atas sinupuan tu mana pada zekat nu atas semas ayakana pasamarau ati sunatakan latina na kipararai tu atas semas ayakana pasamarau madi-madi latina na suliba tu soka zaman-zaman tu soka kini adaban taja pingan